Habar ki hat 10 bedded hospital along Dr. J. Sharma nang Kahumri. Khat khati along Raikoma sai khetum rakia hormu kinep long. Cekso langso kai pani arada phan MSC kachirong pipi tawar kaselampi. स्वास्थ्य सेवा उत्सव along MSC Abhijit Crow external evaluator man pen kachetong dun. Jang mini phai trokarni analo porphai sirachiti mapor malom habar ke ha 10 bedded hospital along Dr. J. Sharma professional officer lapen habar ke ha local MSC Ajit Kumar dia tumpen pen kiso kachelanga hemalong an kahumridam sonsala bangso kiso kachelanga hemalong sai ki klema bang phwabang phiki jum hega jok masapo ke tora dolang puse Dr. J. Sharma hin pen jong pon lapen kiso kyunia pantong sekot pen ki pon jimate ambulance phai ki jum hega jok akasik sak hidung dolang lase prabjin pen ambulance ki mistami pithu po buta alang lihin pen Kyang no lamthe jaipon holoni pen probintaro nang kipalia birta Malong News পশুটো মৃত্যু আৰু কেঁচুৱাৰ মৃত্যু এইটো মনিটৰিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু লগতে এখন ইনষ্টিটিউট স্বাস্থ্য সেৱা অভিযান যে চলি আছে স্বাস্থ্য উৎসৱ তাৰ সম্পৰ্ক ৰাখি মই এখন ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত চাবলৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল হাওৰাঘাট PHC আৰু CHC এখন মোটামুটি হিচাপত ভালে আছে কিন্তু কিছুমান কথাত মানে অলপমান হেৰি হৈছে অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাখিনি পূৰণ হ'লে এখন সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল কি পৰিষ্কাৰে আছে হস্পিটেলখন কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে ৰাইজৰো সহযোগ নাই বাহিৰৰ পৰা মানে জাবৰ জোথৰ দলিয়াই দিছে সেইটো ৰাইজৰো সহযোগ লাগিব স্যাৰ মানে লগতে মানে স্যাৰ এইখন হস্পিটেলত বেছিক ফেচিলিটিজ কি আছে স্যাৰ ইয়াত ইনডোৰ আউটডোৰ সকলোৱে বিচনাযুক্ত হেৰি আছে সকলোখিনি ভালেই আছে আৰু ডেলিভাৰী ৰুম ইয়াত প্ৰসৱো ভালেই হয় আৰু ইয়াৰ ডেলিভাৰী ৰুম বেবী ৰুম এইবোৰ ঠিকেই আছে বিচনাপত্ৰও ঠিকে আছে ৰাইজেও সুবিধা পাইছে মই তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ ৰাইজে একো অসুবিধা পোৱা নাই বুলি কৈছে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ লেবৰেটৰীত এজন লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আছে দুজন লাগে আৰু ইয়াত মানে পেচেণ্ট ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে 108 ব্যৱস্থাটো মানে যথেষ্ট নহয় গতিকে বৰ্তমান এখন 108 আছে গতিকে আৰু এখন দিব লাগে আৰু ইয়াত নিজৰ মানে এম্বুলেন্স হস্পিটেল এম্বুলেন্স এখন থাকিব লাগে আৰু এই হস্পিটেলৰ কেম্পাছটো ল' লাইন ইয়াত সহজে মানে বৰষুণ দিলে পানী জমা হৈ যায় গতিকে ইয়াত মানে পানী মাটি ভৰ্তি কৰি অলপ ওখ কৰি দিব লাগে আৰু সন্মুখৰ কেটল ব্ৰিজখনেদি গৰু পাৰ হৈ আহে কাৰণে কেটল ব্ৰিজখন ভালকৈ বনাই দিব লাগে বাকী এনেই কৰ্মচাৰীবোৰ থকা মেলা কোৱাটাৰবোৰ ইমান উপযুক্ত নহয় ইয়াৰো পুনৰ মেৰামতি কৰি দিব লাগে এইখিনিয়ে মোক ক'বলগীয়া এইখনে দিলে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ মানে চিকিৎসালয় হ'ব ছাৰ যদি আপুনি আজি ইনফেকশ্যন কৰিছে গতিকে যদি নম্বৰটো দিয়ে যদি 10ৰ পৰা আপুনি কিমান নম্বৰ দিব ছাৰ এখন হস্পিটেলত ইয়াত আমি 6-7 দিম 6-7 দিব ছাৰ কি এম্বুলেন্স অসুবিধাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ প্ৰাক্তন মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ কাৰণে আপুনি কি আহ্বান জনাব ছাৰ তেখেতক মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ ইয়াত যিহেতু অট'নমাছ কাউন্সিল আছে তেখেতসকলে প্ৰথমে ক'ম তেখেতক মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এইটো ক'বলৈ নাযাওঁ Jang mi poni phai troksiar ni khatkhatia police atum ganja pen banghinia bang phatom phan nebing nang ponlong arni bang ason thak khatkhatina ka checking ke doboma por hod Dimapur pen moira barianat ke dam ihuma bas ke pang thega phai AS02 CC2104 along pen lining koira gram plikebra plia ganja ne ponlong labang solong ka cherap dun banghini Nagaon district dhing abusuma arta plikebra troksi la pen Nagaon district asol chaljuli Rosidul Islam artain koira phatoma phan raikoma sai khe tum nebing nang pon silam hoi tami papon Keneblong ganja lakhini sosei hithialong ador doji putarai komasai khiatum pen than pachini pon hanjang lang sobera jeption rong pinang ke lo abirta Malong News
Soceng Dhanta constituency ke Parlopon, cek sulangso kai paniara dapan MSC kacirong pipi tawar kaselam pipon. Labangso habar ara datum kedam kebang atawar kawia jok kibecing wiria hudlote tawar kacihelat kisung hektik sidu. Montanon MSC kacirong pipi akiraba jok rong ara dan ningarong rintilu. Labangso rong ara datumaphan tawar kaselam pia jok MSC kacirong pipi lapen MLA Dorsing rong hanga tumaphan ara datumανingkang sampean kacuro cepajirpon. Lapenan parta kadebang long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hang sitame tawar kaselam pialong MSC aphan hobang ke thuduna pod radatum kacuro cepajirpon langkang ben komol kathar nang kipalia birta Malong News bangke tardom kadobe phanta Malong News kilang kadobe hotel apening tum kadom pajero tum laswat warnon claim bom mangke lake Soceng Dhanta MSC constituency lo lake balujuri to rongwe so keda maswaro lati mane behepoy ke tum mena puda punelo labang ke tum pani het ek hopta prang MSC baido ada tum keceng hona MSC baido kacirong pipi labang so alang liphan kacuni riduna jok tum han asap so nang gerap nang pipen jok pini aku puthot ni thomne la so semgebel papur pen pini aku puthot ni tum labang so asai bang pini tractor chewan pensil labang so asai ke klem bang ke kono tasila bang ke ni tum mena jungjung puda kalilang tase MSC baido pen nahin mensi alang di sikle moi poja se ni tum hanang pintat pen mase ni tum sikle pon bang so to wa ke open ke to hang bomba pinang anti kahi no dari yang ta down ke lo ni tum bai ka pinang sitang kada la bang so to wa no ta pinang bonai e di pula ni kita no kon do la pusar mangala jitu ni ke kahe no ana daga mangke bonai po pusi alang lipuru ang par mangke MLA sarphan damen ni tum pun ben jingkilos te alang lipulo bonai bomoi pusi le tum hanang tham le tase prabjin ben pini iltum labangso iklem ben MSC alang li kacicak MSC baido kacirong pipi alang li kacicak pensi ilitum pini pangcing ponlo lapen ke MLA pantam alang li pulo alang li same klem moi pusinang pusame alang li same pini ani lasom news pen bala bangso news pen sini tum alang li pacini litum pini pen mangge ke klem ponlo lase alang li same litum chuning ri bangke prabjin pen nang li hin ben same kom se kom lak hobak akirap ka chuhang ni bhan senil tum piniar ni labang so cek langso mate balujuri to rong mongwe kedam matwar penan ka siksa ke dolo dir tum kedam ke bang same prai ka siksa do bari khalu pulde osom mane osomar school kidu me chenglok school pen chenglok ang par same opro buji ho kisu ka chelang ke pon pen chenglok sa ka chojor pen chenglok prai ka tora ni tum thek mane ka tora dokok ti lase ani kan bang se malang li phan pen choning ri pen asap ke nang pi poi bis ame towar bisi ka heng pen jok se dil tum mane papleng une delo tase pining puthot alang li phan choning ri pen se ako pini la bang so sergebel ke thok alang li ako pangcheng pon thulo Jangmi poni phai toxier ni nizangkar benglong chinthong constituency ke Parlopon rong jangphong health institution along ta swasthya seva utsava jaimek padopon lastwa jaimek along MSC abit krositami kelang chari dunji aphan chetong dun labang soho rong jangphong MPHC along se kachilang abar sai mepar pelang polam ta klangpon jasemer laso se kelang hemalong mesen se kelang atum awi lapen keso ke ponji ke wanji aphan ambulance ta kadure do pusera datum pen than pachini pon lapen thu ke dam tang aningkan pen stame labang so se kelang hem ke pami pon senji pura kimrang ji aphan tender ta pipon lo bons tame non puar nianta asai nang chiklem kledet pustera da tumpen lam the chepak lang pon renti laso se kachilang hemalong mesen se kachilang abar sa kelong ji aphan MSC abijit kro un an ke bor ipon pu pusilam chak chipi pon wathar lang soben khorsing tero nang ke palia birta Malong News zero sini ni tek ngong mili dak a hospital apan tender ta call bon tu tame a contractor bang kam na chiklem kuda kasi la so contractor pan pen ap kali lo pin yang bong mat ni di order pivensi ako kam na pa chiklem athe tender call da pi alang li kam na chiklem kuda da building la building repairing pan tapon tume la pen kapre hormu tume dak zero dak no dak doktor ave nurse atum ta bahani re la pen tasi lahai hormu pan nilin pen non bangke la ana condition ke non teklong ajoni pen nili ban non bangke dak kapa meseni pan sinin pen po ipon po la pen dak nili la ana teklong net pen nili me kri bu tu dak
je la ana problem sa bangke bon seme la si nili non e prang ben mangen nili hin made MEC fan ben seme that hemi si made room hini made room isi hini bang nilin pe nili MEC fan ben seme that pipon pola so hospital Mara contractor lo sada bang so kamtem de datu bang kai la so contractor bang nili tum la joint director long office mon nili lang nan ko halo so tender ko mani ki bin tuneng 2023 long dak tender call bon sa kam claim to that hal man sa nili tum men ko repeat pitun ko po ko ni man ini ke 5 lakhs posi tuneng bang la ke hala ke dam tang ayem abang si ki pidun bon me nang ci claim to that lo nili ke non pen si example deng do long la tuneng ke hala si ke claim te kang lo chuke dam tang ayem si stan non nili a hut pen bang ke dak pa meseni phalsi nilin pen bori ko Dongpuda Weekly Market along Computer Coaching Institute Akimi Kang Pupon. Jang Minified Toxier ni Lakhakri Langthar constituency ang Kang Dongpuda Weekly Market along Bright Future Coaching Institute Akimi Kang Pupon. Labangso Institute along Kidukelak mate BPL ara datuma phanaki joy pen kacharlia warsai long ponji. Lapen Labangso Institute along Mathematics, Grammar, General Science lapen Computer sita Charlie Pon longji. Labangso Institute along First Division along pulote all Assam along kedo College along sitamyaki joy pen admission and dun longji. Arian terang pen si Labangso Institute akimi ing pupondo. Sonsi bangkre troksi athan bang atum pen si than ponpo. Nangle tomang tonalam mate ka klarda kalam kachini ji aphan Labangso 8638153423 along ber ignore. Oglong koma ji pen rakesh rong parnang kilo birta Malong News. Institute JT Tech Info Computer Training Institute lapen la sologot ini aku isi kampus dulu Bright Future Coaching Institute to nearly 2020 aningkan pen nearly cepatuk pen claim nearly whole team pen cerap pen 2021 aningkan ahut All India top 100 institute ang benjeli 40 rank cipalang do lapen non 2023 ahut puskami nilitum institute pen All India best pen 100 institute ang bangse top institute ang bangse nilitum tat inut lo nilitum institute lapen Ladakh nilitum institute long non admission suli bom lo lapen non itu Computer Training Institute long bangke nilitum long admission bangke ekdom akuna 90% discount do anuti na bang kutami di computer char learning hang lote alam itu dak bangpen admission lote itu 90% anta nilitum aku jadi BPL lo sumar kidu lapen ahe marit financial problem kan pun itu bangke patung kan free admission la pidi lapen latung apan jadi latung qualified jadi 6 months ang pen latung jadi nili itu kelang pen nili tum institute long kam na ken tu jaja kong do ba latung qualified lo nili tum dak masih aku employer khan thaji nili tum aro 10 members nili tum aku employee khan late la kidu ko soba special jitu BPL family itu kidu nai na itu asela tumang kompen jadi nili tum qualified theklong ko nili tum latung hansi aku employee sabo nili tum khan pensi salary base kuripo lalo lapen aku nili tum lanon coaching institute bangke class 1 pen class 10 na tu class 1 pen class 10 na ngala pulo nili tum long machine teachers do BSc teachers bangke thom do MA ke pas ta bang phokhan do lapen graduation ta nili tum long 7 jon do so lasong pen nili tum long jitu tuning pen decline ma non improvement lo lasi non teacher itu aku hire sulo aku coverage ini BSc han la recent aku non bini pena mau bang join pola ta la pena aku itu la non admission la ngala pulo la coaching la ngala pulo class 8 to class 10 la bangke tinta subject mensi nilitum than ko English grammar la pena general science la pen maths la bangke nilitum hoptalong nipli la bangke nilitum than ko la pen class 1 to class 7
latum han bangke all subject si nilitum thanpo lapen latum hanta hopta long bangke saradin thanpo so nanglitum lasong ko dalam non laso season long jadi class 10 aso martum jadi nilitum institute long dan kecharli dan nilitum coaching long dan kecharli dan jadi first division award jadi bangkote ohom long no hota college le admission tame nilitum institute long pensi free admission nilitum pensi pipon ko la first division kelong tuhan bangke lasong atota hai nilitum long bang ko english grammar maths lapen general science also bang ke pas bangke third division gelo sta nilitum long ke tham jitu subject jadi first division award bang jugote lata nilitum admission free bang pipo ohom long jikun college XYZ nohoka college long admission hoy la admission bang ke nilitum long pen si free people lalo lasi admission long chengbong lo close admission ke nilitum 17 non ke 17 ardelo te nilitum admission ke close po ultimately non ta 80% student nilitum seat capacity 80% admission complete lo so lalo lama ke apor ma kon lo apor ma lalo computer bangke computer section bangke la bangke nilitum apor 5 baji pen ada mane 5 baji pen 8 bajian lapen la sopor bangke la sopit bangke somadon da school do apena te avelo lapen ko are kang sam 3 baji pen ajo 7 bajian mane ko sopor student comfort ma la sopor free ma lalo ako som thak la coaching sem la study hin la lo hin ta apor isivel lo la sopor sido po kacali tanda lalo je ada prang 5 baji pen itu 8 baji apor dolo are kang sam 3 baji pen lapen ako ajo mane 7 bajian lalo istilah apor bang lalo Mopen nali pukon computer diploma bandak penong jima. Long ji. Labang so diploma la government job long kai apply to nong me exam jima labang. Already dili tu mopen 300 plus atum job claim mo nonta. Non recent punar AB UB tumta nilin long pen 33 tum dak pen charli pensi non job non atum yan bang nili khok dirta long atum yan bang training ada complete lo. Ini दिलाई पुलिस स्टेशन के पड़लो नाहौर जाना लोंग आरन रिपेन एलपीजी गैस सिलेंडर के जोर काचोंगहु नाहौर जाना हवारा लोंग आरन रिपेन एलपीजी गैस सिलेंडर के जोर काचोंगहु अलाम के क्लाइन सोंसी के दाम तंग निंकान पेन तमे जय पेन के जोर चोंगहु पन बम पुसी बिरता लोंग पन लापुसन आरन रिपेन के जोर काचोंगहु सिलेंडर मेसेन टिक के मेसेन सी दोजी सितमी मोहेनोदाक पुलोते सिलेंडर कांग बब यांगरिंग तमी थेपी लापुसन नो पुलो तांगते काना हक जी के हेम तो ना पेना दुंगराय के दो तुम इकपु लासे प्राबजिन पेन लहाय आरन रिपेन के जोर काचोंगहु बांग पतमा फान पांग थेक पेन आरन तें इंसाइ सि फातेक बेंग पनांग जी पुसे ओंग दोंगारा तुमचे थान पन रिंती हांजांग लांसु पेना जिप्शन रंग पिनांग के लो बिरता मालोंग न्यूज Kaiki dakenang iksora birta kelang iglong verji aphan Malong News 24/7 na YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha nang kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da ka birta